Somebody say the power of choice. Somebody say, I have the willpower. Say again, I have the willpower. Say like the willpower, which is the gift from God. Now, I just want to have this subtitle, and let's talk about the power of a made-up mind. A made-up mind works through the power of choice. We had said it last week, but in the garden, that in all the creatures, God's creatures, the only creature that God gave the power of choice is mankind. Somebody say amen. Amen. God gave this power, this willpower to a man. When God created man, the Bible speaks about that's why we say man is a spirit that has a soul that is accommodated in the body. Now, now it's a spirit and a soul, and in the soul man there is emotions, there's intellect, and there's a willpower. And no other creature has got all those aspects. It's only you and me. And God risked and gave man the willpower. That a man will also choose his or her own destiny. And God respects all the choices that you take. That's okay. I will respect your choice. Because God does not force himself to man. That's how powerful you are. Somebody say amen. And that's why I give you a tip that shoots life, so that you and your descendants may live. So the choice that you make goes beyond you. It affects your seed. It affects the next generation. That's why you are so blessed, because you chose Jesus as your personal Savior. Somebody say amen. Amen. You have chosen a blessing. But there are those that did not choose a blessing. It's in amen, Bazala. Amen. And Unkulunkulu will not force them to choose life. Now, akekho umuntu othi nakakhetha athi ngikhetha isiqalekiso. But every choice that you make is connected to the consequences. Every choice that you make, you have no liberty to choose your consequences. You have no liberty to choose the consequences. Consequences are automatic. I go to neighbor, consequences are automatic. Now, it depends with what you have chosen.
Hallelujah. Amen. When Joshua was among the people who were serving other gods. Joshua And Joshua was among people who were doing whatever that they wanted to do. Joshua Abanye, they were creating and molding their own gods. Bazakhela onkulunkulu babo. And they will put their gods ezindlini zabo. And Joshua get to the point where he was sick and tired. To be sick and tired. Seeing people betraying God. And Joshua called the meeting. Now Joshua is taking from his mentor Moses. Because what Moses said, I call heaven and earth to witness against you that God has put a blessing and a curse. He has put life and death. And God says, therefore, choose life. Manje, Joshua is taking from this statement, this very meeting that Moses called. And Joshua, if it seems evil for you to serve God, choose today who you will serve. But as for me and my house, we shall serve the Lord. Now you can hear a made-up mind right now. You can hear a decision that is made by one man right there to change his family. Now every decision have consequences connected to it. Now whatever you end up choosing, just to recap from what we said last week, whatever you choose affects beyond you. It's in Amen, Bazal. Amen. So ngamanye amagama uyazkhethela wena. And if you choose poverty, that's your choice. And last week we said you do not choose poverty. It was not your choice to be poor. It was not your choice to be born poor. But it is your choice to die poor. Amen. 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 I say it's not your choice, Bazalani, to be born from the background where you come from. It was not your choice to be born in the family where you were born. You don't choose it. So it's not your choice to be born poor, but it's your choice to die poor. It's your choice when it's your choice not to come when you are called to come to an entrepreneurial day. So that you are empowered. Somebody say amen. Amen. So when uNkulunkulu ukunikeze isibusiso, it
takes you to stand up and apply it in your life. And speak it in your life. And say, I am blessed coming in. I'm blessed going out. In the name of Jesus. Whatever you see now, it is temporal. Things are going to get better for you. I say things are going to get better for you. Amen. Because you have chosen life. It's your choice to walk in the integrity. And it's your choice to be a crook. It's an amen, Makol. Amen. Nkulunkulu has given you a good life. So you choose. It's your choice also as a child of God, as a Christian, to be prayerless. It's a choice for you, Uguti, ube a prayerful Christian. It's your choice just to be an ordinary Christian. But it's also your choice to say, I'm not just going to be ordinary, but I'm going to trust God to change my life first, so that I go out and reach out to others and change my friends and my family. It's your choice. I say it is your choice. And also to be wealthy is a choice. To be a beggar is a choice. Agoti makelwan yilo ke ivangeli esilaziyo le. Yeki yona gospel yamanedi. Agoti makhe yilo ke ivangeli. Yeki gospel ye. Yazi bazana lento ukuthi yabona mina ngangubuzonda ubufundisi. Wabona nake kubuthoyile buruti. Ngizondela lento ukuthi abafundisi bakudala bebaphila ngokuphiwa impahla. Ke be ke tlhoetse baruti ba le bagale ba phila ka ufiwa diaparo. But as poor as a church mouse. Itshwana le kereke ka botlhoki ba yona. That's the lie from the devil. Ye ke maka Satan. It's an amen. Amen. Umfundisi bamupha impahla ibhanti lakhona muruti ba mofa diaparo le baki ya ona ke e golo. Hallelujah. Matso a bona le uri hallelujah. That time has changed. Nakwela ifitile. That's why we need to talk about economical development in the church. And say, let the Christians be the light. We are not poor people. We are blessed people. They work with their own hands. That's why I'm saying it's your choice to die poor. It was not your choice, you know, uzalele emkhashweni. Ithi amen bazalwane. Amen. You know, kwakuyisimo sabazali. Ibeliliyemo labatswadi. Ngesikhathi sakhona. Kana kotshela jabo. Sokuhlupheka. Jawusokola. But it's your choice Mara ke kgetho ya to hao. die in the same situation. Ore o gwele ona mola liemong lela. Ngiyazi lento ukuthi inyathela amakhona kodwa Yayikwa nto eyakuba njani. iyasivusa. Mara yaritsusha. Ithi amen makhona. Amen. Isenze njani yona le ntshumayelo? Yasivusa. Bazalwane, you need to be angry O swanetse re o kwate when le you see motho. poverty. O bona o tlhophega. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Because God has blessed you. Ka gore Modimo o tlhonofaditse. You are blessed. Somebody say, I'm blessed. I'm blessed. Somebody say, I am blessed. Now Joshua says, but as for me, Joshua o re e le nna. not only me, E seng nna fela. but my house as Le well, lapa laka. we will serve the Lord. Re tla tlankela Morena. Now he was talking about his personal commitment. O be a bolela ka personal commitment ya hae. It is very important, Bazaran, your
personal commitment to God. Serve God with a commitment. Serve God with a made-up mind. To say, I'm not going to serve God, in just as other people are doing it. But I'm going to commit my life and be a committed Christian. Somebody say amen. I'm going to ask God to anoint my life. Not only for myself, but to be able to change. And commit our life to God. And be committed personally to God. Simkhonza uNkulunkulu bathandekayo sithi sizomkhonza uNkulunkulu whether abanye bayamkhonza or abamkhonzi, whether my family yamkhonza or ayamkhonzi, we shall serve the Lord. Agoti amen. Amen. Agoti amen. Amen. A committed Christian does not just stay at home on Sunday doing nothing. Just because it's raining or the weather is otherwise. But umzalwane committed. Would have set aside Sunday to come into the fellowship with the children of God. I will never compromise it. Whether Diana or Yashisa, I will go and serve God. Amen, bazalwane. Amen. Yo ungafani ngomuntu khona abanye abantu nabavuka ekuseni Sunday bavula iketnis. Wabona labathu abatsuka ka Sunday babonobula diareteni. Babona nje isihlahla sinyakaza. Babona sihlare sikinyela. Velathi hayi ngizawubona next week. Barawa beke tlang ke babona. There's no commitment. Yo asima ikemishejo. Hallelujah. Uthi Joshua, but as for me, Joshua ureli na. Whether kumhlophe whether kubovu not only for me and my house, we will serve the Lord. Ngakusho kubantwana bami basesebancane ngathi Sunday sonke siyenkonzweni nabangani benu niyabatshela ukuthi ngeSunday anenza ama-picnic uyovakasha ephathini ngoba inkinga yami nangiphuma la endlini ngiyayikhiya ngoba eyami akenthini amen bazalwane. Amen. Uthole umzalwane, bazalwane, we need to teach our children. As painful as it is, ligotshwa liseva abantwana bazi ukuthi la ekhaya kukhonzwa uNkulunkulu. If you don't do that, you know what will happen? They will bazalanda abaprofeti babo babalethe khona la endlini. Na ungekho wena kuyathandazwa la. Wena usiyo baprofita kamohaye. Kubizwa abanye uNkulunkulu ongabazi. Ubizwa baruti badimo babangwe. Ithi amen makholwa. Amen. Ithi amen bazalwane. Amen. Now Joshua here is showing his personal commitment to God. Joshua mawubontsha inielo go modimo. Because every day in our lives we are confronted with satanic with choices. Amanye offers from Satan. And Joshua as a leader had to choose between God and satanic offers. And one of the greatest tests as a Christian is not persecution, but it is Satan offers. Satan unama offers work.
Every day when you wake up in the morning, o tsuwa mesong when you go to work, o ya you are mmerekong faced with offers. o tlhakana le dineelo o ba dimpho We are offered, you know, so ezinye zakhona, you know, they look good. tse dingwe tša tsona ke tše di botse Those offers, they look good. dimpho tše ke tše di botse You go to a tire place, but kuthengiswa amatayera. o ya kwa ba rekiša mathaere I told you last time. ko boditše be ka I went and ngiyothenga itayera, you know, and e ke o reka le thaere be ka o feta iyavela enye ingwenya ithi manje o fitlha monna ore ntate we time awusangapha. time abatamela Ngiyeza ngithi kwenzakalani uthi ke re o direlang monna hayi lapha siyabuya lapha ama price khona. o ska ya kwa diabuya di-price di odimo Mara kwa mina ngizakukhiphela. mara nna ke tla o ntšhetša ka lefastere Ngathi hayi ngizoya khona lapha mfowethu ungakhathazeki. a re nna ke tla yana kwa Ngathi ungumzalwane. a re kwena Ngathi mophološwa mina vele a ngumzalwane. re yes ke phološitšwe Hallelujah. So those are satanic offers. tseo ke dimpho tša How do you Satan. know that this offer may be satanic? o di tseba bjang le gore tšee ke dimpho tša o tšwa o Number one, it requires compromise. e na le e nyaka compromise Any opportunity that requires you to violate the word of God, it's not from God. ye nngwe le nngwe e dira le gore o lweše lentšu la modimo a It etšwe might look modimo good, e ka bona le le e botse but in the long run, mara kwa re ya you pele will realize that this was not God's opportunity. o tla bona gore se be se sa o tšwa o modimo Number two, it bypasses God's process. e feta le tša modimo It becomes a shortcut. e ba bjale ya ka ntho ya nakonyana Ibuhlungu i-shortcut bathane. e bohloko shortcut bana ba modimo Ungayithatha wena ufika masinyana. o ka itšea wena wa fihla ka pela Yabona mo quick rich schemes. wena wa ba motho o ne o fihlelela But ka pela ekugcineni, mara mafelelong it calls your life. e bitša bophelo ba gago Hallelujah. Number three, it comes with pressure and urgency. e tla ka pelanyana They say, do it now. ba re dira ka Don't pela waste time. ba re se senye le nako Hallelujah. amen So those are things that you need to really say, I'm not going to take a decision. wena o re nna ka se nna I'm motho going ka to tšea wait kgethono upon bjang the Lord. ke tla ema I'm going moreneng to wait for the process ke tla kaNkulunkulu, emela tsela ya modimo in the mighty name of the ka Lord. leina la And jesu these are things sometimes when you choose ke dilo tše e le gore ka nako ngwe o kgetha and your mind will tell you that you lost an opportunity. monana o tla re mo o latlhetšwe But ko opportunity nakulokuya, mara e nako ya re ya then lento iyazirevela ukuthi it was not from God. wa ibona re ntwe a itšwe o That is modimo why you need to have a personal commitment ke ka moo o swanetše gore o be le maeneelo a even in your nnete prayer life. le mo thapelong ya Your gago prayer, your personal prayer life. thapelo ya gago When you have a powerful personal prayer life, ge o e na le thapelo ya maatla you are able to discern the spirits wa kgona go kwa le mo moyeng because you are committed to God ka gore o ke neetše go in modimo prayer and the word. ka mo lentšong le thapelong Nyangizwa makholwa? amen And when you are committed, o ke neetše you are able to discern wa kgona go kwa even those offers that come to you. dimpho tše di tlang go Ukuthi wena this one is not from God. ore ye mpho ye a itše How do modimo you know it? o di tseba bjang When you lose peace o tlhoka khutšo before you make a decision, pele o ka dira then kgetho wait. bjale ema moo Ay bazalwane ithini, amen. amen Because you know, little Bible be Iri- anxious for nothing, e re tlhokang selo but by prayer mara ka thapelo and le supplication, meneelo let your requests be known to God. e re dikgopolo tša gago dikopelo tša gago di nyake And modimo the peace of God ene le khutšo ya that modimo surpasses all understanding ye e feta dikwešišo ka will moka guard your mind e tlhokomele monano wa and your gago heart le pelo ya in gago Christ Jesus. mo o morena jesu Peace kaNkulunkulu khutšo ya modimo tells you ukuthi the decision that you are about to make ya o botsa gore decision e o nyaka o e dira is inspired by the Holy Spirit. ye ke ya moya o mokgethwa Hallelujah. amen So the power of choice maatla a kgetho is very important a bohlokwa to be done under the inspiration a diriwe ka hara maatla of the Holy Spirit. a moya o I'm mokgethwa glad that I'm teaching this thing. ke a leboga gore ke I'm ruta not ka ntho preaching it, but I'm teaching it ke a e ruta so ntho that e, it registers in your gore spirit. e tsene moyeng wa Say, gago neighbor, this is a good teaching.
This is a good teaching. Listen, especially to young people. Ebile baswa. Every choice that you make as a young person Kgetho engwe le engwe e dira o le moswa. is connected to the consequences. E na le ditlamorago. Hallelujah. Amen. And when your parents E batswadi ba hao give you counsel, ba o gala. take the counsel of the elders. Tšea kgalo ya ba baholo. As I'm standing here today, Ha ke eme mo le kgono. giving you counsel through the word of God, Go fa go gala ka lentswe la even your Modimo. parents. Le batswadi ba hao. You know, I always tell my children, look at Ke botsa bana ba ka ka mehla. yabona la wena ukhona mina sengadlula. Wa bona mo o beng ona nna ke fetile. Kodwa la mina ngikhona wena awukakafiki. Mo nna ke beng ona wena o so You fihle. better listen to me. Bale theeletša nna. Itin amen bantu abasha. Amen. Itin amen young people. Amen. Phela le inwele ezimhlophe azisho mahala. Wa bona meriri e mešweu a e tšwe mahala fela. La thina sikhona Mo re beng ona rena. nina ningakafiki. Lena a le so Mara fihle. la nina nikhona Mara mo lena le beng ona. asadlula khona. Rena re fetile ona. Why uvuma ukushayisa ungakabuzi laba abashayisa? Why o dumela o tšhaisa o sa botšiše ba ba Buza tšhaisitšeng. laba abadala ukuthi hey man ake nisitshele izinto namaphutha enawenza. Botšiša ba le ba baholo re botšeng diphošo tše le ile la di dira. You see, when I sit with all the men of God, these are questions that I ask them. Ke dipotšišo tše ke ba Because I can botšišang see, tšona. men of God, that God has blessed you Ke with a this bona and this. mohlanka Modimo a mo hlonofaditšeng. Just tell me about the mistakes that you have done in the ministry so that I don't Mpotše repeat them. diphošo tše o di dirileng mo ministering ore ke sa di repeat. So that we as young ministers to you, Ore rena re we, beng baswa mo we wena. do not repeat them. Re ska di dira. It's only stupid to kushayisa kukhona abantu abangacoach. Ke botlaela o tšhaiša o ena le batho ba ba ka o coachang. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Experience bazalwane idlula iphepha olifundayo nencwadi uyifundayo. Wa bona tsebo e phala le mapampiri a wa ba balang. That's why they say the death of an old man Wa bona ba re lehu la motho wa kgale o is like moholo. the burning of a library. E tshwana le o tšhuba library. Hallelujah. Amen. Now there are 7 defining decisions that you must make with your life. Una le 7 divine destiny tše o swantše o di dire ka bophelo ba And the hao. more I study about the power of joy, Mara a ke a re ke bala ka maatla a is the kgetho. more I realize Ke mo ke kwešišang. ukuthi, if I knew about these things Ore e ile ka tseba ka when dilo I tše. was a young person, Ke sa le moswa. I would be far Ke be ke tla ba ke le in kgole. other areas of life. Ka dikgato tše dingwe tša bophelo. Somebody say amen. Amen. Now the decision number 1 Decision ya mathomo. is the decision to make exceptional spiritual progress. Ke kgetho ya o dira spiritual progress. To make exceptional spiritual progress. Ke o dira kgetho ya o gola moyeng. Not just progress like many people that go. And, E seng tšwelopele ya o but tshwana le ya batho usitshela ba bang. ukuthi, hey, I'm progress spiritually. I want it to be exceptional. O swanetše gore ya ka kgetho ya o gola moyeng. I want to serve God with all my heart, Ke swanetše o hlankela Modimo ka pelo ya ka all ka my moka. soul, Le moya wa ka ka and moka. all my strength. Le maatla a ka ka moka. When you serve God with all your strength, O hlankela Modimo ka maatla a o ka moka. you are saying, even my money will serve God. Gore le tšhelete ya ka e tla hlankela morena. Because your money is your strength. Ka gore tšhelete ya hao ke maatla. When you go to work every day, O ya mmerekong ka mehla you are saying, in exchange of my strength, o re ka fetolo ya give me maatla. money. Mpeng tšhelete. Hallelujah. Amen. So you serve God with all your strength. O hlankela Modimo ka maatla o ka moka. You choose that your money will serve God. Wa kgetha gore tšhelete ya o e tlo You hlankela. choose that your money will not serve other gods. Wa kgetha gore tšhelete e ka se hlankele badimo ba bangwe. Somebody say amen. Amen. So uJoshua uthi
As for me Joshua o re e le nna and my house. le lapa la ka So he is including everything that belongs to o him. tsentšha ka moka tše e beng tša gae. Hallelujah. Now, listen to 2 Chronicles chapter 26 verse 5. Go 2 It Chronicles says, chapter 26. this is Uzziah, the king Uzziah. He says, Uzziah sought God during the days of Zechariah, who taught him to fear God. And as long as the king sought guidance from the Lord, God prospered him. Amen. Hallelujah. Amen. As long as E le fela he sought the Lord, morena a mmeile bo he sought the guidance from the Lord, a tšere guidance ya go tšwa modimo uNkulunkulu wamphumelelisa. modimo a mo tšweletša Lalela mzalwane, impumelelo yethu ibuya kuNkulunkulu. wa bona tšwelelo ya rena e tšwa go modimo. Nyangizwa makholwa, our prosperity comes from the Lord. Tšwelelo ya rena e tšwa go morena. Don't choose the shortcuts O ska kgetha tša for kgauswi prosperity, o tšwelelo. but your prosperity comes from the Lord. Tšwelelo ya gago e tšwa go Seek morena. ye first the kingdom of God, Nyaka mmušo wa and modimo pele. all these other things Tše ka moka tšona shall be added unto di you. tla tla go The wena. second destiny defining decision is a decision to be transformed. Ke kgetho ya go fetolwa. The power of a transformed mind. Ke maatla a go The fetola power of a monana. a changed mindset. O fetola ka mokgwa o naanang ka The gona. power of a changed belief system. O fetola le ka mokgwa o dumelang ka The Bible ona. says in the book of Romans chapter 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. Amen. When you serve God with a transformed O mind, tlhankela modimo ka monana o fetoileng. you are able to test and approve Wa kgona go kwešiša le o amoela. that which is the will of God for your life. Gore se ke sa thato ya modimo bophelong ba His perfect will. maatla a gae a kgetho. Amen, Makolo. Amen. Even nasemzini wakho, Le ko lapeng la gago. njengobaba or njengomama, Bele ka mme o re ka you will ntate. know that which is the will of O God tla tseba le gore ye ke thato ya in modimo. your household, Ka mo lapeng la gago. because you serve God Ka gore o tlhankela with a modimo transformed mind. ka monana o fetotšweng. Do you know good konabazalwane who serve God with a mind that is not transformed? Wa tseba o na le bahlanka ba modimo ba ba tlhankela modimo ka menano e sa fetolwang. They serve God with a backsliding mind. Ba tlhankela modimo ka menano e boetšeng It's morago. possible that you can serve God and having backslided. O ka tlhankela modimo o sa phološwa o boetše morago. Konza uNkulunkulu uzela every Sunday whether u backslided O dala. tlhankela modimo o tle mo Sunday ka Sunday mara o boetše morago gale. Awusakhonza uNkulunkulu soyasonta. Bele a o sa tlhankela modimo bele o tsena kereke. Hayi thina amen makholwa. Thina amen bazalwane. Phela masithi umuntu I backslider asisho laba abadla izono abenza A yonke re re lento. motho o no. boetše morago a re re bale ba jang dibe. Sikhuluma ngomuntu o backslidile even in the area of prayer. Re You are a bolela ka backslider. motho o le reng ebile le o rapela a sa rapela ke moedi morago. Even in the area of giving, Le ka mola o neeleng. you no more give. A o sa You have neela. backslided. O boetše morago. Hallelujah. Amen. So Joshua says, Joshua bele o re I will serve God ke tla tlhankela morena with a personal commitment. ka go neela botse. So it's your choice Ke kgetho ya gago. to serve God O re o tlhankele morena with a transformed mind. ka monano o fetotšweng. The Bible says, do not be conformed to the pattern of this world. Bibele e re o se fetolelwe ka dilo tša mo ka ditsela tša mo Khona lefatsheng. ama-pattern bazalwane O na le ditsela tše di- esingena kuwo tše re tsenang go tšona. njengabantwana baNkulunkulu, Bjale ka bana ba which modimo. are not the pattern of God. Tše e se beng ditsela tša modimo. There are patterns O na le kaNkulunkulu ditsela tša modimo. to build your life, O haeng to bophelo ba build your gago. family. O haya lapa la gago. Use God's pattern. Berekiša ditsela tša modimo.
Sebenzisa izindlela zikaNkuluNkulu berekisha ditsela tša modimo uzokuphumelelisa. o tla o tšweletša. The third decision Ya boraro that you must make, yeo swantše o e dire it is the decision to discover ke ya o khumana and fulfill your God-ordained assignment. o tšweletše mmereko wo modimo a o fileng Very wona. important. O bohlokwa. How do you discover your and fulfill your God-ordained assignment? Na o ikhumana bjang assignment e modimo a o fileng When you yona. come into the house of the Lord, O e tla kerekeng you do these things that you know. o dira tše o di tsebang. If you have not discovered yourself, Ebe o so ke khumane come and do what other Christians do. If it is to clean the church, come clean the church. ebe ko koropa kereke e tla o korope. If it's to clean the church, come and clean in the Ebe church. ko kolomaka e tla o kolomake. Do what you can do, Dira seo ka se dirang. and the Lord will lead you Ene modimo o tla o leader. to discover O re o ke khumane. your assignment O khumane mmereko in the wa house of the Lord. mo ntlong ya morena. It doesn't happen when you are just seated. A e diri wena o dutše The fase. problem yabantu abama spectator Wa bona batho ba ba lebeletšeng fela baphethe amaballpen abovu. ba na le di-ballpen tše dikgwibidu. Hallelujah. Uyabona nongaya lapha FNB. Wa bona o ka ya kwa bankeng ya FNB. Maningi ama-coach alaphana kuma-grandstand. O na le di-coach kwa grounding ya FNB. O na le di-coach tše dintši di dutše kwa grandstand. Akukhipha umahlangu man. Ba re nka tše o ile wa ntšhara malepe. Bengizamkhipha umahlangu ngifake ukunene. O nka tše o ile wa ntšhara malepe wa tsentšha kunene. Bona nje wenza le coach lena ya. Coach ye a isepele. Mara mthathu umbeke lapha. Mara motšie o mo tliše mo a tla coach. Ihlaphe khona bayishaya 10-0. Le tlapeng o ba tlo e betha 10-0. Hallelujah. Amen. You know, it's good bathandekayo to get involved. O bohlokwa gore o tsenelele. Get involved in the church O business. tsenelele ka hara dikgakano tša kereke. Somebody say amen. Amen. Go to Mamfundisi and ask him, Mamfundisi kwenziwani kule viki? Ya ko mamoruti uri mamoruti o diriwang beke ye. Should fanele ngikhuluma ngale nto. Yini ngikhameka ngikhuluma ngale nto? Mamfundisi kwenziwani kule viki? Ekere mamoruti o diriwang beke ye. Baba umfundisi kwenziwani kule viki? Ntate moruti o diriwang beke ye. Ngoba awufuna ukuhlala nje. Ka gore a o nyaka o dula fela. Umthandazo ungakuphi? Nna thapelo e kae? Hallelujah. Amen. A committed Christian Ke yo a ke neetšeng. wants to be involved O nyaka o tsenelela. in the business of the church. Ka hara dikgorano tša kereke. When there are things that are done, O na le lo di diriwang. projects that are done in the church, Mebereko e diriwang. as little money as you have, Tšhelete eo e tshwereng e because nyane. that shows commitment. Yeo e bontšha o ke Say, neela. with the little money that I have, Ka tšhelete e ke beng le yone e nyane. akungena umnyango la, A o tsene lebati kwa. akungena ama-toilet. A o tsene di-toilet ka kwa. Alright, in Amen, Church of God. Amen. Say Amen, Church of God. Amen. Hallelujah. Amen. And assignment. Ka o humana mmereko wa hao. The author of the Hebrew book. Mwadi wa Hebrew book ye. Uti, then I said, behold, I have come. O re ke rile lebelelang ke tlile. In the volume of the book, it is written of me Ka mo hara buka o ngwadilwe ka to nna. do your will, O God. O re ke dire thato ya hao morena. Uti, assignment Mmereko wa ka. in the house of the Lord Mo morena ntlong ya morena. is to do the will of God. Go dira thato ya morena. Hallelujah. Amen. And the fourth decision you must make is a decision to be healthy and physically sound. Hallelujah. It's a decision to be healthy. Ke decision ya hore o be healthy. King Kaspit. It's a decision to be healthy. Ukuthi emzimbeni uphile. Gore mo mmeleng o phele. Do you know what is a decision lento le Wa basa? tseba hore ke kgetho ntho eo? Do you know what is a decision? Wa tseba hore ke kgetho It's ntho a eo? choice that you make. Ke kgetho eo e dirang. Ukuthi I want to be a healthy Christian Ore physically. ke be motho a ke tshwereng botse mo mmeleng. I want to eat right. Ke nyaka ho ja botse.
I want to exercise. Ke nyaka ho exercise. I want my body to be healthy. Ke nyaka mmele wa ka o be o mo botsana. Nginokuthi nangahamba bafethu ngibone imikhaba elengayo. Wa bona ke na Iyangihlupha lemikhaba elengayo. Ke bona dimpa tse di huileng. Yabona ukhona lo omkhulu mara khona lo lengayo. Wa bona na le tse di huileng. Hayi thina amen makholwa. Ithini amen bazalwane. Uze uyeke ulenge. Wa bona o tloele o wele fase. Choice. Ke kgetho. Abaye bathi mfundisi so uyaphi manje. It's a choice. Ke kgetho. Mama, it's a choice. Me ke kgetho. You know, my wife, was joking and Re dira metlae ka yona. at bongathini mara ngivele ngibe isiphefu. Ke be sidudla dudla. Ngithi mina bengizakutshela, bengikulahle kodwa bengizakutshela. Na be ka so lahle be ke tla o Nkosikazi umzimba awubuye. O re mmele ola a o boye. Well, it's a choice. Ka re ke kgetho. Ithini amen makholwa. Amen. Akuthi nayo le intshumayelo le. Le yona ke thero ye, ke thero. It's a choice to be healthy Ke kgetho ya o rube healthy. and to have a sound mind. Ene o be le monano o mobotse. Read the good books. Bala dibuka tse di botse. Do you know what your ear is a door for anything that comes into your mind. Tsebe ya o ke Whatever that you listen, you become it. Se sengwe le sengwe se theletšang o ba sona. Hearing comes by, O kwa faith cometh by hearing and hearing. In other words, whatever you hear se sengwe le sengwe se kwang. builds the faith, Se whether positive or negative. ka ba ye botse o re e se be e botse. It's a choice. Ke kgetho. Go to the clinic and tell them, every year I want you to check me. Ya go Everything. clinic o re ke nyaka le Take ncheke dilo ka blood and moka. take it to the Le tšee madi le ye- laboratory. Le a ishe kwa Once a year, check everything. A tee mo ngwaeng. Kidneys, whatever, Le checka di-kidney Go tša. doctor, check on. Di-doctor, kopana le ncheck. Ngeke bakuxoshe bathi awuguli, we are wasting time. Ebile You ba ka go sokola. there and check it in. Amen. Amen. Hayi ungabi namahloni ithini amen. Amen. It's a choice. Ke kgetho. Futhi kakhulu thina bazalwane, Botse- we need to be healthy bathandekayo. Rena bazalwane re swanetše go ba Ngeke le mmele le uhambe botse. uyoshumayela abantu ugula. Re ka se ra rarela batho re And lwana. ungaguliswa ukuthi I'm not saying that we are not allowed to, but I'm saying, listen, it's your choice bazalwane ukuthi ugule uziyofa. Ke kgetho ya gore o lwale o fitlhela o gwa. Talk to God. Bolela le Modimo. Apply the blood of Jesus. A tlotša madi a Wake up Jesu. in the morning Tsoa mesong. and say, by the stripes of Jesus, Gore I'm ka healed. mabadi a Jesu ke fodišitšwe. By the stripes of Jesus, Ka I mabadi a apply the Jesu blood ke on my apply body. madi. I am healed in the name of Ke Jesus. fodišitšwe ka leina la Jesu. You shall have what you say. O tla ba le seo o I se say you bolelang. shall have what you say. O tla ba le sona seo se bolelang. And that's a choice that you make. Ke kgetho e o e dirang. And the problem is that you don't have a spare body. Botsebotse a ona spare body. Ke bothata bo. You destroy that body, O fedisa you'll mmele never o. have another one. O ka sa khumana o mongwe. Somebody say amen. Amen. The decision number 5 is a decision to be financially free. Ke ya hore o be le tšhelete tša hao. Omunye uthi, "But into so ziyafundiswa esontweni." Yebo, ziyafundiswa. Di a rutišwa dilo tše. The decision to be financial. You know what the Bible says? It says, "Owe no man anything but love." Sekolote motho se sengwe le se sengwe mara lerato. Kukhona abazalwane abanezikweleti. O na le ba bangwe ba phološwa ba na le dikoloto. Nakuphela inyanga nakahola. o Kula phela a stress khona ukudlula inyanga kapheli. Ebile o stress ya kgwedi se shua fela. Seyiphele nje imali ingakafiki nakuye. E fela le tšhelete se shua fika Hayi o ithini yena. amen bandla lika Jesu. Amen. Ithini amen bandla lika Jesu. Amen. Somebody say, I choose to be financially free in the name of Jesus. I choose to be financially free in the name of It's Jesus. your choice. Ke kgetho ya hao. Ukuya kumashonisa. Gore o ye kwa matšhoniseng. Live according to your ability. Phela o ya ka bokgoni ba hao. Ake ngisondele eduze. E re ke batamele.
yazi ukuthi inkinga yabazalwane yikweleti. bothata ba bapholoshwa ke That's why dikoloto nakukhulunywa ngomnikelo esontweni bayakhubeka. wa bona o bolelwa ka o neela ba kwata Abakhubeki ngoba ukhuluma ngomnikelo. abakwatishi ko rubulela ka monielo Bathi ingabe uyazi umfundisi ukuthi ugegedla ongilindile ba tseba le hore ubashonisa fana ngaka ngilethe ela imali ya ka yakhe. enkemeji nakhe ubile o emeji tšhelete ya hae Ugegedla wenze njani yena? Ulindile. Ene le mali yabo bayisebenza. tšhelete ba e berekela boima Nisangithanda bazalwane. Nisangithanda makholwa. Asiphumene ikweletini. a re tšweng ka ra dikoloto Akuphile ngale salary onikiwe. Awuphile ka salary. Ulinganise ukuthi angiyikuthatha izinto ezidlula le salary a yami. ke o fetiša I'm tšhelete not ke ya going to live motse beyond my means. a ke a tla o phela o fetiša se ke se kgonang Just because ubona uba mgubeni uhamba nge-BMW, ka gore ntate ngubeni o tsamaya ka nawe bm sewufuna ukuyithenga. le wena o nyaka o reka bm No, isalary yakho ayivumi. tšhelete ao ga e dumele Allow the process of God. dumelela tsela tša modimo Stop the shortcuts. tloela tša go kgaoletša Live within your means. phela o ya le ka bokgoni ba gago Appreciate the car that you are driving at the moment. amoela sekorokoro seo se reilang Iseng sekorokoro ke koloi. Hallelujah. amen And le moto onayo uyiphathe kahle. koloi eo beng le yona o e tshware botse I have learned ukuthi uNkulunkulu unikeza imoto or whatever that God gives you. modimo se a o fang sona Iphathe kahle ngoba ivela se kuNkulunkulu. tshware ya botse ka gore se tswa o modimo Every gift comes from the Lord. mpho e nngwe le nngwe e tswa o morena Phathe kahle, e tshware botse faka amatayera uyigeze o kahle. tšhele mathaere o e tlatswe botse Appreciate it. o e amoele Thank God about it. o leboe modimo ka The more yona you do it, ka tsela o is a re the o more dira ka God yona will bring more. ke ka moo modimo a tla tliša tše Somebody say dingwe more. mo More comes when you take care of what you have. tše dintšhi di tla o tlhokomela tše o filweng And stop comparing yourself with other people. tloela o ke lebantšha le batho ba bangwe o ke lekantšha le batho ba bangwe Amen. amen It's in Amen, bazalwane. amen I have learned to stop to compare myself with other people. rutile o emiša o ke lekantšha le batho ba I bangwe want to be me, not a copy to. ke nyaka o ba nna o seng I'm batho ba not a bangwe copy. I am myself to God. a ke copy ke I'm nna not go going to modimo preach like somebody a ke else. nyaka o rera bjale ka motho o I'm going to mongwe preach like me. ke nyaka o rera bjale ka nna You know, uzabantu bathi, you know what? o kwa batho ba re, Tina, we don't just invite, we invite preaching machines. rena re bitša bareri ba maatla Mina bese ngithi, "Hayi, mina vele I'm not a preaching machine." nna bjale nna se nna preaching machine It's in Amen. amen It's in Amen, bazalwane. amen Don't compare yourself with people. o se ke lekantšhe le batho Nyathela kancane. sepela gannyane Sizonyathela kancane, kancane, kancane. Sizonyathela kancane, kancane. Ngifuna ukuthi lento le isinke la ke enhlizweni. nyaka e tsene mo pelong Yekela ama shortcut. tloela dikgaoletšo Sizonyathela kancane, kancane, kancane. Sizonyathela kancane, kancane. Kancane, kancane, kancane. Kancane, kancane. Khona abanye kuze kuqhuma divorce. o na le ba bangwe be o fitlhelelwe le o Ubhizi divorciwa uhlupha le ndoda yenkosi. ka gore o busy o tshwenye monna wa Ayinayo modimo imali yokuthenga indle esantini. ana tšhelete o iša kwa santen Hayi mina ngeke ngikhone. nna nka se kgone Ngeke ngikhone. nka se kgone Bona bosibani bani bahlala ku. bona mang ba dula kae Sizonyathela kancane. Hamba ngepace kaNkulunkulu yakho. sepela ka pace ya modimo Sizonyathela kancane, kancane. Lalela le mini yeza nakuwe. theletša nako e ya tla wena Kodwa kumnandi ukuphila impilo
ungabi nezikweleti. Wa bona o botse o phela bophelo bo bo sebeng le dikoloto. Uthatha ukudla ngesikweleti, O tšea dijo ka uthatha impahla sekoloto, o ngesikweleti. tšea diaparo ka sekoloto. Na mina uthandaze nakuphela inyanga. Ma o tshwantse o rapele o fela kgwedi. Uvela bo Edgars nabo Ellerin basakhona bo Ellerin. Edgars ka moka. Yabona ukuthi mina ngisangene ezikweletini zenzo zabo abo Ellerin. Na ke sa tsena mo dikolotong tša Ngakho nakusetsana bo Ellerin. Ithini amen bazalwane. Amen. Ithini amen bazalwane. Amen. Phuma ezikweletini Ithwa ngegama ikoloto. likaJesu. Ina la Jesu. Na uthandaza umthandazo free. O rapela thapelo o Abantwana bakho ilukuluyi. bafundise bantwana bami anginayo imali Le bana yokuthi bao- ngithengele amabhasi. Hallelujah. Amen. The decision number 6 is to build destiny relationships. Ke a o haya mo o yang gona. There are general relationships. O na le di relationship tša mo. Just to be nice to everybody. Tša o ba o mo botse o batho ka moka. There are seasonal relationships. O na le tša sebakanyana. And the seasonal relationship Tša sebakanyana. means that the people uNkulunkulu connected nabo E ra gore batho ba modimo ba tlišitšego is go for the wena. season. Ke ba sebakanyana. You must take whatever that God wants you to take in that O relationship swanetše o tšea se o swanetše o se tšea se modimo a before re se tšee. it is over with that relationship. Pele kgorano yeo e fela. It's seasonal. Ke ya In other words, nakonyana. you love everybody, A wa tla but o you rapa batho- understand ukuthi le is for the season. Mara o swanetše o kwešiše gore ye ke ya Learn as nakonyana. much as possible. Ruta ka mokgwa o ka kgonang. The third one Sa is a boraro destiny relationship. ke ya o fitlhelela mo yang. I always fight for destiny relationship. Ke lwela ya mo ke yang gona. uNkulunkulu akuhlanganise nabo for destiny. Modimo o tlhakantšhe le bona ba o beya maemong a mabotse. They are your destiny helpers. Ke bathuši ba gago. Don't mess up with those relationships. Ebile o se ka e senya ya mohuta o. Coming to church is a destiny relationship. O tla kerekeng ke maemo a To gago. have your pastor is a destiny O relationship. thuša moruti ke Don't destiny mess up relationship. with that relationship. Ebile o se ka e senya kgorano Ithini ye. amen mazalwane. Amen. Ithini amen makholwa. Amen. Ama relationship amanye uNkulunkulu uwalethe kuwe for your destiny. Modimo o tlišitše a mangwe a tlo o iša o nngwe ma To relationship. define your destiny. Ore a To tšweletše shape kgorano- your destiny. ore a beye He tshelo ya brings gago. the right people O tlišetša batho ba nnete for your destiny. for So mafelelo don't a mess gago. up with relationships. O se senye dikgorano tša Uzobadinga mofuta o. ngalabo bantu. O tla ba nyaka tšatši le lengwe batho bao. And those that came for a season, Ba ba tlile one for day you lebakanyana. will need them. Le bona o tlo ba tlhoka tšatši le Ngoba lengwe. khona abazalwane who mess up with relationships. Ka gore o na le batlhankedi ba bangwe ba Nakahlangane senyantšha nje nomuntu di-relationship. akupheli kahle. Dikgorano tša bona ba tlhakane le batho ga di fele botse. Kuphela bangasabingelelani. Ebile ba feleletša ba sa dumedišana. Amen. 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 Jonathan fought for his relationship with David. until Jonathan o death. ile a e lwela relationship ya le David o fihlela legong. He fought for this relationship. O e lwetše kgorano Little ye. did Jonathan knew Se senyane se Jonathan a ukuthi se even tsebileng. when he has passed on, O re le ye a but fetile. this relationship that he had with David, Mara kgorano ye a bile le yona le Dafita. ngelinye ilanga inkosi yathi ngingayenzelani indlu kaSawuli. Kgoši ya re nna nka e direlang Ingabe lapa la usesekhona Saulo. sele na Na e ka ba o sana le yo motho ya sekina. ngenxa Ka kaJonathan. lebaka la Jonathan. I say ngenxa Ka kaJonathan. lebaka la Jonathan. Yazi khona abantu abazokwenzela ngenxa yabazali bakho. Wa bona o na le batho bangwe ba tla o direla dilo ka lebaka la batswadi ba hao. Noma wena mhlambe ungaphilile impilo abayifunayo. Le wena o ka no ba o Kodwa sa phele bophelo bo ngenxa bo kababakho bonyaka. bathi sikwenza lokhu ngenxa kababakho. Mara ka lebaka la ntate wa hao ba re dira se ka lebaka la ntate wa hao. That's why you must choose life. Mara ke ka moo o So tshwanetse that o kgetha you bophelo. and your descendants may live. Hore wena le ba lapa la hao le phele. The last one is Sa mafelelo the decision to be a blessing. kgetho ya o ba motlhonofatši. The Bible says, uNkulunkulu to Abraham, I will bless you.
Bibele re so Abraham that ke tla o hlonofatsa all the families of the earth hore ka moka malapa a mo shall be lefatsheng blessed through you. a be ditlhonofatso ka wena Lalela mntana enkosi. Choose to be a blessing. eba o ba motlhonofatsi kgetha Don't choose to be a beggar. o ska kgetha o ba moopedi Khona abantu abasaba nokuza kuwe ngoba nabeza kuwe uzocela. o na le batho ba ba tšhaba lo tla ho wena ka re o batla ho wena o tlo kgopela Hallelujah bathandeka. amen I'm not saying it's wrong ukucela mara Akere njalo u- uyacela njalo. wena ka mehla wa kgopela Hayi akuthi mfundisi akukhulume lezi zinto ziyiqiniso lezi. bolela dilo tše moruti ke dinnete To be a blessing does not mean that you must be rich. o ba motlhonofatši a e re gore o be mokhumi You can go and say as a young person, man babus ban ngicela ukuthi ngikugezela imoto. You are o a bona o ka no blessing. botse wa re ke kgopela o letlhatswetša koloi o motlhonofatši I will do this for you. It's a blessing. ke tla o direla se ke tlhonofatšo nto eo And when God blesses you, E be modimo a a tlhonofatsa- blessing to other people. tlhonofatša You ba are bangwe not blessed to be selfish. ebile wa tlhonofatšwa You gore o are time ba blessed bangwe to be a o blessing. tlhonofaditše gore o neelele go ba It's a bangwe choice that you must make. ke kgetho e o swantse o e Let's put dire our hands together for the Lord. amen Let's stand up on our feet, Batandegayo. I say, let us stand up on our feet in the name of the Lord. Amen.